मेरे प्यार का जाम दे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द सहे, महफूज रहे तेरे यार सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिसे मुँह से निकल के खून कहे। मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरे दिल रुबा, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे, उन्हें जाके तू ये पैगाम दे। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। গুৱাহাটীৰ জনপ্ৰিয় এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট উৰুকা, য'ত আপুনি পাব এক অসমীয়া পৰিৱেশ। দেশ বিদেশৰ বহু লোক আহি উৰুকাৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰে, য'ত আছে এক নিভাঁজ অসমীয়াত্ব। এখন অত্যাধুনিক অসমীয়া খাদ্য সম্ভাৰে ভৰপূৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট উৰুকা ৰেষ্টুৰেণ্ট, গুৱাহাটীৰ শিলপুখুৰীত অৱস্থিত। আহক এবাৰ উৰুকালৈ, এসাঁজ স্বাস্থ্যসন্মত ঘৰুৱা আহাৰৰ জুতি লওক। আপুনি বাৰু আপোনাৰ চুলিখিনি আটক ধুনীয়া কৰিব বিচাৰিছে নেকি? আপুনি চুলি সৰা সমস্যাত ভুগি আছে? তেন্তে এতিয়াৰ পৰা চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই। আপোনাৰ সুবিধাৰ বাবে গুৱাহাটী সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ইউনিসেক্স সেলুন ৰাজু ৰিয়াজে আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত হেয়াৰ ৰিপ্লেচমেণ্টৰ সুন্দৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। শীঘ্ৰেই যোগাযোগ কৰক ৰাজু ৰিয়াজক।